Dukomeje kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza mwebwe mukomeje kudukurikira kuri aya makuru mashya, amakuru agezweho, amakuru yo kuri uyu wa gatanu tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024. Turagarutse tugarukanye amakuru mashya, amakuru agiye kwibanda ku mukutano, agiye kwibanda ku mirwano iteye ubwoba yongeye kuramukira mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi ndetse no muri Rucuru, dore ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 kuri ubu ngubu akazo kashobotse, amahanga yahagurutse arimo arohereza intwaro nyinshi ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Tugufitiye operasiyo yamaze gukorwa. Amakuru aravuga ko Ubufaransa bwamaze kohereza misile, bwamaze kohereza ibifaru by'intambara bigomba kwifashishwa na Perezida Tshisekedi mu gushyira ku iherezo inyeshyamba z'umutwe wa M23. Amakuru dufite nuko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi habaye icyitwa umukutano, habaye icyitwa kurasana gukomeye cyane. Ni ibice birimo Buhumba, Kazinda na Nduba. Ahangaha habereye ikiswe imirwano ikomeye cyane, by'umwihariko n'uduce duherereye mu nkengero z'agace ka Rubaya gasanzwe gacukurwamo amabuye ya korota menshiri. Kuri ubu ngubu imirwano yafashe intera ikomeye cyane. Ingabo za Kongo FARDC guhera ku wa gatatu ku munsi w'ejo hashize ziriwe zisuka ibisasu byinshiri hariya muri Rubaya, ari nako inyeshyamba z'umutwe wa M23 zihangana n'ibi bisasu. Ariko kuri ubu ngubu ibirimo kubera mu gace ka Rwindi muri teritwari ya Rucuru ni amateka akomeye cyane. Umuvugizi wa M mu bya gisirikare Colonel Wiringoma yabwiye BBC ko igisirikare cya Kongo FARDC n'ingabo za SADC babyutse basuka amabombe menshi mu gace ka Mutari ndetse n'agace ka Mururu n'agace ka Ngungu. Utu duce duherereye muri teritwari ya Masisi. Colonel Wiringoma yanavuze ko ibi bitero bya FARDC byishe abaturage, abandi bakava mu byabo, by'umwihariko bigasenya inzu zigera kuri 15 ziherereye mu gace ka Kanyenzuki. Yanemeje ko M23 yagabweho igitero hifashishijwe indege z'intambara zirimo Sukoyi, zirimo Kajugujugu. Amakuru dore ko avuga ko M23 guhera mu masaha ya saa 9 yari irimo irahangana n'umuriro w'amabombe yararimo arasukwa n'izi ndege. Amakuru dufite nuko iyi mirwano yibasiye agace ka Rubaya kamaze gufatwa na M23. Kuri ubu ngubu agace ka Rubaya kakaba ari agace k'imisozi y'icyatsi, imisozi ikikije Rubaya bivugwa ko yose icukurwamo amabuye y'agaciro. Uyu mujyi wa Rubaya ukomeje kuba isibaniro ry'intambara ikomeye cyane, bitewe ahanini n'amabuye ava muri ibi bice. Kuri ubu ngubu uyu mujyi muto wa Rubaya wamaze kuba amatongo, ahandi hamaze kuba ubutayu, bitewe n'intwaro zirimo kwifashishwa na FARDC. Kuko amakuru dufite nuko ingabo za Kongo FARDC zirimo kurashisha misile ziritura imisozi. Harishize iminsi hari amakuru amenyekanye ko M23 burya iyo bayigabyeho ibitero yihisha mu myobo, dore ko M23 ngo yacukuye indake. None ubu ngubu FARDC irimo irakoresha misile zo mu bwoko bwa Leopard 5 ikanakoresha BM21, kandi izi misile zirimo zirakoreshwa zikaritura imisozi ikagwira abarwanyi b'umutwe M23. Hari n'amakuru avuga ko ubu M23 bitakibasaba gushyingura, kuko imisozi iyiriturirwa hejuru iyigwira bikarangira nta musirikare ubashije kuba yakwikura hejuru y'ibitaka biba byamuguye hejuru. Imisozi ikikije santere ya Rubaya yabaye amatongo, yabaye ubutaka gusa, kuko kuri ubu ngubu inyeshyamba z'umutwe wa FDLR, ingabo z'u Burundi zirimo zirakora icyo bita kurimbura burundu izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, kubera ukuntu iyi mirwano yafashe intera ikomeye cyane. Ku rubuga rwa Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, yemeje ko M23 yahuye n'akaga gakomeye cyane
cyane kuko ingabo za SADC zayiteguje ibitero iranga ivunira ibiti mu matwi, none zatangije ibitero by'umwihariko igihugu cya Malawi kirimo gukora ibitari bitekerezwe, kirimo gukora ibitari byitezwe n'umuntu uwo ari we wese. Amakuru dufite nuko aka gace ka Rubaya ari agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ya korota, amabuye akomeje kugira uruhare mu gucura intwaro, mu gucura ibikoresho bisanzwe byifashishwa n'umuntu uwo ari we wese, kuko kuri ubu ngubu korota icukurwa ahangaha i Rubaya biravugwa ko ikorwamo telefone, imodoka zifashisha amashanyarazi, moto zifashisha amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwa by'ikoranabuhanga. Amakuru dufite nuko kuri ubu ngubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impamvu ikomeje kurega inagaragaza ko u Rwanda rukomeje kuyicukurira amabuye, ngo nuko ku isoko mpuzamahanga kuri ubu ngubu u Rwanda ruri hejuru ya Kongo mu kohereza amabuye ya korota ku ntuza y'isi. Amakuru dufite nuko umwaka ushize w'ibihumbi 2023 Kongo yohereje toni 1,819 za korota ku isoko mpuzamahanga, mu gihe u Rwanda rwo rwohereje toni 2,700 nk'uko ikigo kigena imari n'ubukungu cya Economic Agency cyabitangaje. Iki gice kinini cya korota kuri ubu ngubu biravuga ko cyaba kiva mu birombe by'amabuye y'agaciro ya Rubaya, bikaba ari nayo mpamvu Kongo ikomeje gutanga ibirego ishinja u Rwanda kuba aribwo rukomeje kuyicukurira amabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro ya Rubaya ubusanzwe agezweho cyane, ubusanzwe amabuye y'agaciro ya Rubaya akungahaye mu gukora ibikoresho byinshi, by'umwihariko ngo nta mucuruzi warangira amabuye ya Rubaya ngabe yakanga kuza kuyagura. Nubwo aya makuru avuga ko Rubaya icukurwamo aya mabuye, Rubaya ubu ngubu abaturage baho batuye mu bukene, batuye mu buzima bubi bwiganjemo kuba nta muturage ngo utuye Rubaya urya kabiri, kuko buri muturage wese utuye ahangaha Rubaya yibasiwe n'ibikorwa by'inzara, ubusahuzi by'umwihariko bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro. Kuri ubu ngubu kandi Rubaya ni agace kamaze kuba isibaniro ry'intambara, kuko FARDC M23 buri umwe wese arashaka kugenzura Rubaya, ariko ingabo za Kongo FARDC zo zakomeje kuba ibamba uko bwije nuko bukeye, zikomeje kuharasa ibisasu byinshi. Hashize iminsi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi agiriye uruzinduko mu Bufaransa, aho yahuye na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, akamusezeranya ko agomba kumufasha mu gushyira ku iherezo inyeshyamba z'umutwe wa M23. Icyo wamenya nuko kuri ubu ngubu Ubufaransa bwatangiye kohereza ibikoresho by'intambara birimo misile, birimo ibifaru, birimo indege bigomba gufasha FARDC mu guhangana n'umutwe wa M23. Batayo nshyashya y'ingabo za Kongo FARDC ziturutse i Lubumbashi zamaze koherezwa i Goma. Biteganyijwe ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu aribwo itsinda ry'abakomando barenga 800 bamaze gukandagira mu gace ka Minovo. Aka gace ka Minovo gasanzwe karimo ibirindo bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi. Namwe murabizi ukuntu abarundi bakomeje gutanga imbaraga zabo zose mu gufasha FARDC mu guhangana n'umutwe wa M23. By'umwihariko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugira uruhare mu gutuma FARDC igira uduce yongera gufata twari tumaze igihe tugenzurwa n'umutwe wa M23. Ubutumwa bwahawe aba basirikare, ubutumwa bwatanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Christian Chiwewe Songweso, wasuye aba basirikare baherereye mu kigo cya gisirikare cya Buya. Yabijeje ko igihugu kibari inyuma, by'umwihariko kibitezeho umusaruro ukomeye cyane mu gukorana na SADC mu kunoza gahunda ya Sami DRC ihuriweho n'ingabo za Kongo igamije mu kurandura burundu inyeshyamba z'umutwe wa M23. SADC
yababajwe bikomeye cyane n'inkambi ya Mugunga yatewemo ibisasu bibiri bigahitana abagera kuri 18 mu gihe 30 bahakomerekeye nk'uko ibinyamakuru bigiye bitandukanye byatangaje iyi nkuru. Inkambi ya Mugunga iherereye mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Kuva ku wa gatanu tariki 3 Gicurasi, Sadek yavuze ko yiteguye kwirukana burundu M23 ikayirandura burundu nyuma yuko igize uruhare mu baturage 18 bapfuye abandi 30 bagakomereka nyuma y'igitero bagabweho n'umutwe wa M23. M23 yahakanye ko atariyo yakoze iki gitero, ahubwo ngo cyakozwe n'igisirikare cya Kongo FARDC kigikora gifatanyije n'abawazalendo bagamije kuyobya isi yose ko M23 ariyo irimo guhungabanya umutekano mu bice bigiye bitandukanye. Video ndetse n'amafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abarwanya umutwe wa M23 barimo kugaragaza ko M23 atariyo yaharashe nk'uko byagaragaye muri iyi video. Abaturage bemeza ko ari FARDC yabarasheho ibisasu, ndetse ibisasu yabarashishije byaturutse Minovo, ahasanzwe hari ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi. Imirwano yamaze kugera no muri Kivu y'Amajyepfo, kuko kuri ubu ngubu abaturage basigaye muri Kivu y'Amajyaruguru wababara n'intoki, kuko ubu ngubu urugamba rwasize abenshi binjiye Igoma, abandi bahungira muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko Minovo ndetse no mu gace ka Butembo, kuko n'agace ka Bweramana kari karahungiyemo abaturage benshi bamaze kuhava, bose binjira muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu umujyi wa Bukavu ibintu byahinduye isura, kubona inzu ucumbikamo ni ikintu gikomeye cyane, bitewe n'ahanini n'abaturage bavuye mu byabo bagahungira muri uyu mujyi wa Bukavu uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Bukavu ni umujyi munini, ni umujyi usanzwe ukungahaye ku bucuruzi bucukurwa amabuye y'agaciro aturuka mu mujyi itandukanye iwukikije, by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe.